Ministre Wilmez wo mu Bubiligi akaba yakira umuryango wa Bwana Paul Rusesabagina. Ministre w'intebe wungirije w'Ububiligi akaba na Ministre w'ububanyi n'amahanga Sophie Wilmez kuri wa 14 Kamena 2021 yatangaje ko yakiriye umugore n'umukobwa Rusesabagina mu biro bye. Nk'uko Ministre Wilmez yabitangarije kuri Twitter, icyabahuje no kugira ngo baganire ku mibereho ya Bwana Paul Rusesabagina usanzwe afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ukurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda. Yagize ati nakiriye umugore wa Bwana Paul Rusesabagina n'umukobwa we basanzwe bakorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ububiligi. Turi gukurikirana uko ubuzima bwa Rusesabagina buhagaze na cyane uburenganzira bwe bwo guhabwa ubutabera butabogamye. Ububiligi bukomeje gukorana bya hafi nabo bireba. Umwe mu bakobwa ba Rusesabagina witwa Karine Kanimba, nyuma yo kubona ubutumwa bwa Ministre Wilmez, yamushimiye yerekana ko uyu muyobozi yaba yemera ko uburenganzira bwa Rusesabagina butubahirizwa. Karine yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa Twitter yagize ati murakoze Madame Ministre Sophie Wilmez kumva ko uku ari ugukandagira uburenganzira bwa papa Paul Rusesabagina kandi ko n'uburenganzira bwe bwo guhabwa ubutabera butabogamye bukomeje kutubahirizwa. Turamutegereje ngo agaruke mu rugo, ubuzima bwa papa buri mu biganza byanyu. Ingingo yuko uburenganzira bwa Rusesabagina butubahirizwa tariki ya 4 Kamena 2021 yavuzwe nanone n'abakobwa b'uyu mufungwa uri muri gereza Nyarugenge mu murenge wa Mageragere. Bavugaga ko aho afungiwe yamba uburenganzira burimo guhabwa ibyo kurya, amazi ndetse n'imiti. Gusa urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS mu Rwanda rwarabihakanye, ruvuga ko Rusesabagina ahabwa uburenganzira nk'abandi bafungwa bose. Ikibazo kandi cyasuzumwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda yageze muri gereza Nyarugenge Mageragere aho afungiwe, ivuga ko yasanze afatwa kimwe n'abandi bafungwa. Ku kijyanye n'ubutabera muri Werurwe 2021, Rusesabagina yavuze ko atazasubira mu rukiko kubera ko nta butabera yiteze mu Rwanda. Yabitangarije ubwo inteko y'abacamanza yari imaze gutesha agaciro ubusabe bwe bw'uko yahabwa amezi 6 yo kwiga kuri dosiye ye. Yavugaga ko ari ndende cyane, urubanza rwe rukazasubukurwa nyuma y'icyo gihe. Rusesabagina yatawe muri yombi muri Kanama 2020 akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba, akaba afungiwe by'agateganyo muri gereza Nyarugenge kuva muri Nzeri 2020. Impamvu tuvuze ko afungiwe by'agateganyo muri gereza Nyarugenge ni uko urubanza rwabo rwarangira ngo ahamwe ibyaha cyangwa se ahamwe n'ibyaha hanyuma ahabwe ibihano bimukwiriye bijyanye nuko ubutabera buzaba bwabigenye. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnson Businge yasabye abanyamakuru kuba umusemburo w'impinduka nziza no guharanira kuba urugero rw'indangagaciro mu rwego rwo guharanira iterambere n'imibereho myiza y'abanyarwanda. Minisitiri Businge yabigarutseho mu mahugurwa y'iminsi 3 agamije kongera ubumenyi abanyamakuru bakora inkuru z'ubutabera n'izirebana n'uburenganzira bwa muntu no kungurana ibitekerezo ku ishyirwa mu bikorwa ry'ibyifuzo nama u Rwanda rwahawe mu ibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ku itariki 25 Mutarama 2021 nibwo u Rwanda rwitabira inama y'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku burenganzira bwa muntu, aho buri gihugu kiba kigaragaza icyo gikwiye gukora, gukosora no gushyiramo imbaraga mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe rwemeye ibyifuzo nama bigera ku 160 bigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 5 mu bisaga 250 rwari rwarahawe. Minisitiri Johnson Businge yagaragaje ko abanyamakuru bakwiye kuba intangarugero muri byose no kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibyifuzo nama. Yagize ati buri itangazamakuru rigira umwanya ukomeye cyane kandi turireba nk'igipimo cy'indangagaciro. Ngira ngo aho mwiga mu mashuri itangazamakuru mugomba kuba mubyiga, ariko nubwo utabyiga iyo uririmo uba wabaye nka padiri. Ubundi padiri aba afite umwanya ukomeye cyane kuko ntabwo yabwira abantu ngo ntimuzibe yambaye ikanzu ngo nayikuramo yibe. Umunyamakuru rero nawe umwanya aba arimo nuwo, niba ari ugutangaza inkuru, kuyicukumbura ndetse no gusobanuza, nawe aba yagiye muri wa mwanya wo kuba urugero rw'indangagaciro. Yakomeje avuga ko hari ibyo itangazamakuru rishobora gufasha leta mu kurebera hamwe ibiri gukorwa kandi ko ntawe ukwiye kwirengagiza uruhare rugira muri sosiyete. Ati iyi mirimo dukora tugomba kwibazwa, ntabwo dukwiye kubibazwa n'abatuyobora gusa, ahubwo tugomba kubibazwa n'umuturage, kandi inzira iduhuza n'itangazamakuru tuyibona nk'umusemburo w'impinduka nziza utuma abantu bumva kandi bakumvikana. Kandi kumvikana ni ikintu kigira uruhare rukomeye cyane ku rwego rw'isi. Ifashisha urugero rw'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi 94. Businge yagaragaje ko hari abifashishije itangazamakuru bakoreka abatari bake mu kwica abatutsi binyuze mu bitangazamakuru mu RTRM na Kangura. Asaba abitabiriye aya mahugurwa guharanira kuba umusemburo w'impinduka nziza. Ku ruhande rw'abanyamakuru bagaragaje ko kuba
bakwiye kuba umusemburo w'imbarutso y'iterambere, ariko bagaragaza ko hakiri imbogamizi zishobora gutuma wa musemburo witezwe ku munyamakuru utaboneka. Umunyamakuru wa Intego News Wizeye Marie Louise yagize ati ndatekereza ko icyo minisitiri ashaka kuvuga ari ukureba atari ukubera azi ko umunyamakuru icyo avuze cyumvwa na benshi, kandi kuri ibyifuzo nama turi kuvuga ko ahangaha u Rwanda rufite intego ko umuturage bimenya akanabigiramo uruhare, kandi kugira ngo abigiremo uruhare ni uko umunyamakuru azabafasha kubyumva. Ibyo mbona rero bikibangamiye umunyamakuru ni bisa n'ibitero ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamakuru arakora ikintu akagikora mu buryo bwa kinyamwuga, ariko akaba afite abantu bashobora kumugabaho ibitero mu buryo runaka kandi bakomeye. Umuyobozi w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press Twizeyimana Robert Baudouin yavuze ko umunyamakuru afite ijambo rikomeye muri sosiyete, bityo kadakwiye kwitwara nk'uko abonye, ahubwo kwakwiye kuba indorerwamo aho atuye. Bivuze ko mu rwego rwo kunoza akazi k'abanyamakuru hakwiye kubanza gukuraho izimwe mbogamizi bahura nazo, zirimo amikoro make, guhugurwa ndetse no kurushaho kumva itegeko rirebana no gutanga amakuru. Aya mahugurwa akaba agamije kongera abanyamakuru ubumenyi, kuzamura ubushobozi bw'umunyamakuru, kurebera hamwe ingamba zagenderwaho mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibyifuzo nama u Rwanda rwemeye, by'umwihariko ibigera kuri 14 birebana n'itangazamakuru azamara iminsi 3 bungurana ibitekerezo. Muri Kongo Bonfils Rutebuka wari mu mutwe witwaje intwaro wa Makanika akaba yafashwe. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zataye muri yombi Bonfils Rutebuka wari mu bayobozi b'umutwe w'abarwanyi witwa Makanika ukorera mu gace ka Fizi. FARDC n'igisirikare cya Kongo yavuze ko uyu mugabo yafatiwe mu gace ka Runundu muri Minembwe ku itariki ya 12 Kamena 2021 binyuze muri operation Sokora 2 ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni uko Bonfils Rutebuka yafatanywe imbunda byo mu bwoko bwa AK-47, magazine 2 na telefone 2 za Motorola. Umuvugizi wa operation Sokora 2 Captain Dieudonné Kasereka yavuze ko uyu mugabo ngo yaramaze igihe ari mu bikorwa byo gusahura abaturage kugira ngo azabure amafaranga yo kugura intwaro. Captain Dieudonné Kasereka yashimye ubufatanye abaturage bagaragaje kugira ngo Bonfils Rutebuka afatwe. FARDC imaze iminsi yarashyize imbaraga mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aherutse gutangaza ko atazihanganira iyi mitwe. Ku itariki ya 13 Kamena 2021 ubwo yari mu mujyi wa Goma, perezida Tshisekedi yavuze ko yiteguye guhangana n'iyi mitwe. Ati uyu munsi izi nyeshyamba zirabizi ko twiyemeje kuzirandura. Ati bazagerageza gukomeza kubaho binyuze mu gukora urugomo, ariko bizaba ari nko kwiyemeza gupfa. Ntabwo tuzacika intege nk'uko yabigarutseho. Mu Rwanda abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro batanguye ibizamini vya leta byo gushira mu ngiro ivyo bize. Ibizamini bizomara 7 zitatu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibizamini n'igenzura mu mashure Bernard Bahati uko umunsi wa mbere wari wifashe. Uko bigarutseho uyu munsi twatangije ibizamini ngiro, no kuvuga ibizamini by'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyi ngiro. Ni kimwe mu gice cy'ibizamini abarangiza umwaka wa 5 muri icyo cyiciro bakora. Mu by'ukuri nta kidasanzwe cyadutunguye, kubera ko imyiteguro yari imaze iminsi ikorwa neza. Abanyeshuri kuva aho basubiriye ku ishuri, abarimu babo barabafashije, barihuta igihe bari baratakaje mu gihe bari muhira kubera COVID, bakora uko bashoboye barabafasha. Mwe ubwanya aho mwigereye se mwabonye abanyeshuri biteguye bihagije? Nari kumwe na nyakubahwa minisitiri ushinzwe amashuri y'ubumenyingiro na ikoranabuhanga, niwe watangije ibizamini ku mugaragaro. Aho twari rero rwose nta kibazo gihari, twigeze tubona abanyeshuri bariteguye, barishimye kandi biteguye kwerekana ibyo bize. Ndetse naho kandi n'andi mashuri twabashije kugeramo muri iyi minsi ishize twareba ko bitegura, twabonaga ari abanyeshuri, ari abarimu biteguye rwose, nta kibazo kidasanzwe bahabonye. Icyo navuga nuko nyuma ya COVID-19 hashobora kuba byinshi byahindutse mu bijyanye n'uburezi n'uburyo abanyeshuri bitegura, cyane ko hari benshi bagiye babangamirwa n'iyi ndwara.